Hunter McIntyre, iċ-Champion Dinji Tal-Hyrox, jinsab f'Malta. McIntyre huwa atleta professjonali u fitness trainer li stabilizza ruħu sew fix-xena internazzjonali sportiva, speċjalment fid-dinja tat-tiġrijiet bl-ostakli u fl-isport magħruf bħala Hyrox, li fl-aħħar sentejn f'Malta żied sew fil-popolarità. Huwa ġie msemmi fost l-aktar 50 atleta fit fid-dinja minn Sports Illustrated u wkoll iċ-champion li sa issa ħadd ma għeleb ta' reality show ta' CMT Broken Skull Ranch. Fl-età ta' 34 sena McIntyre iżomm it-titlu ta' Champion Dinji Tal-Hyrox għal 3 snin konsekuttivi. L-atleta ġie Malta wara kollaborazzjoni ma' Warehouse Gym fejn mill-ġimgħa sal-Ħadd se jmexxi seminar sportivi biex jigwida atleti Maltin dwar dan l-isport, fl-istess waqt li jimmotivhom u jħejjihom aħjar għat-tiġrija li jmiss. Hyrox is one of these sports that's growing all over the world, and Malta is becoming this really fast-growing community, and they absolutely love Hyrox. I've been the 3-time world champion of the sport and the world record holder. I came in this weekend to basically help teach everybody about the sport, educate them a little bit, help motivate them and get them ready for their next race. Saqsejna lil head coach ta' Warehouse, David Kembri, jispjegalna aktar dwar x'inhu eżattament Hyrox. Il-Hyrox hija 8 ġirjiet ta' kilometru u mbagħad għandek 8 stazzjonijiet fejn tagħmel ix-xogħol. U daw jivarjaw minn skier għal rowers, sled push u sled pull, lunges u burpees, kif ukoll wall balls u farmer's carry. L-isbaħ ħaġa hija li meta naraw il-Hyrox naraw nies minn kull tip ta' dimensjoni tal-ħajja, ġifieri naraw ommijiet, naraw nies fl-età, ġifieri fil-World Championships kien hemm mara wkoll ta' 75 li għamlitha u kulħadd kienet jifraħ għaliha. Tara atleti li jieħduha iktar bis-serjetà u jikkompetu. U peress li d-dinja l-ewwel darba li l-atlet Amerikan ġie Malta, ma sajniex ma nistaqsux x'jaħseb dwar pajjiżna. I love Malta. It's like a Mediterranean paradise. Yesterday we went out on the boats. We got to see the Blue Lagoon. I'd never really heard about it, to be honest. Like, I live on the other side of the world in the United States. U qalilna li b'taħlita ta' gyms mill-aqwa, veduti pittoreski, ikel tajjeb u nies mill-aħjar, żgur li se jerġa' jirritorna f'pajjiżna. Right around the corner, you can get right out into the water, get on a boat, travel all around. Amazing food, good wine, good people. Really good English. I'm used to traveling around Europe, and a lot of people, it's a little bit confusing, but Malta's got a different experience, but I'll definitely be back.